mwizamure mwihetse izivuga neza kurusha ibintu byinshi no mwese wizamure kabisa piano piano wizamure kabisa muri aya mabafere tuyumve turasubiramo wanasifiwe ndacari ko kubona abantu basanga bakiri muhira bagihuza ukuntu gira umuntu kwegera ngo huguka mu izina rya Yesu wageze mu materaniro huguka mu izina rya Yesu wageze mu materaniro huguke wakire pasaka zino tuvuge ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu murebe ukuntu kabisa piano mwizamura nyumve sawa gatwage papa sasa musihangana abaririmbyi bararepese kandi indirimbo barazizi zakenera cyane ngo turirimbane namwe kuko ndi hano kubera mwebwe Bwana sifiwe haleluya nimukurikirana amateka ya Bibiliya nibaho ni watuza akanwa kawe haleluya usakira ni watuza akanwa kawe so ugerageze niba utarikiragi uvuge n'ikiragi niko basika bavuga utabana n'umubana n'utavuga ngo kutavuga uririmbe bukeya watuza akanwa kawe uvuge Bwana sifiwe sana haleluya umuntu uzamubwira mu ikanisa kamacicika kuva binjiye kugeza yewe ririmba pe zinaga pe tanga amaturo pe waje bro Bwana sifiwe ntabwo turi muri concert kuko turaperforminga ngo turimo kuramya no guhimbaza Imana n'ibyacu twese haleluya sawa twagiye twimo mu mesi ukura ibyagara misikandi turimbe twitonze kugira ngo abantu bayumve urakoze sawa twagiye
z'urupfu. Utuma kiranuka biyezeze. Nanga mugisha Udesia Esiyukura Shirubwoba Yesu yazutse. Shirubwoba Yesu yazutse. Sawa twani. Ora tupecha. Ichwange ikizuru bitondeshe ukuru tupecha. Kandi bitoro. Sawa sawa. Aha. Imure
Bwana sifiwe. Amen, amen. Nimwihute muri 7. Mugume muri yanuza twiyasundroto. Takibaza. Bwana sifiwe. Murakoze cyane. Turasubira mu haleluya. Tuzamura amaboko haleluya. Haleluya. Kristo ni umuco. Sikukuri kw'ijambo ry'Imana. Sikukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho abantu bari kuri sound aya matara ari mu bakristo muyazimya. Bacana amatelefone yabo. Umuntu wese ufite telefone ayifate acana itoroshi. Bwana asifiwe sana. Umuntu ufite telefone birabagoye ibyo ngibyo. Cana amatoroshi ya telefone. Amatoroshi ya telefone iyanjiriye iri hano. Ariko yanjiriye ke nta kibazo. Araducanira abangaha. Mugiye kuyacana. Fata karaviye papa tukasukuri tukibisente. Mureke bari imbere kano gatero. Murumva impamvu muri gucana amatoroshi. Reka tazamura volume yari iriho. Bene yarabitse aravuga ngo amatoroshi yabaye makeya. Waza muri Amerika abantu ari benshi. Kandi ziko abenshi muri Amerika umuntu wobura telefone muri Amerika bagaheba. Mani shimi gacuranga papa curanga. Tuzamure Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Biravuga gutyo ngo bibe gutyo. Umvishe mu maguru yoroha. Tugiye gusimbuka. Bwana asifiwe. Yesu mwana w'Imana aje wanyanditsemo. Yesu mwana w'Imana aje wanyanditsemo. Abagukunda twese abagukunda tubaturiyo cyangwa twarafu tuzahindurwa use nawe uko nzaba batikoze Yesu uzamusingiza dusirimbe cyane sirimba utanga akangaka ko mu gitabo abantu baterana Yes. Ashimua ababiwe bakizwe. Ashimua ababiwe bakizwe. Ai ashimua menshi hari umuntu mwasize mutegereje none mama tureba gushya ndacho mugume murebe baneza simbe zanje mugume murebe
agasebeni shora agasebeni kutwara umwanya maraso ya Yesu la 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 nicho gituma nzamushima zavuga ibikomeye yakoze iyalida aratahoraho yaracumuye urukundo rwe narababariwe mani himbaza niwibuke cyane papa ese twaririmbye no kuri nimba zacu turirimbe no kuri nimba zacu iyo no hejuru ese arya tuzi gucurangira kuri sebeni wacu karasi niba bizokunda cyangwa wenda niba babasha kuyumva neza cyane yayitonde mu bukeya cyangwa niba ashobora gucurangira kuri sebeni okegani bwana sifiwe sana ya gukorana n'abantu wenda mutagiranye cyane hari igihe azazimakana ariko barabizi nuko batamenyera jewe ndi umukorari yisirinderi zose zapanga gutya none rimwe na rimwe bagasigara niyo mpamvu uzabona kenshi ukunda kwitwaza abantu ni ukuri nimba zacu rimwe n'undi ayaho ni hasi hahandi wari umanuke mu gice cyangwa note yose uragerayo wenda muri garto muri besibra okay manuka igice sawa twagiye mani wamugisha hano dufatika iyo ngibiri tubera dusirimbe dutanga umwanya Let's go.
Yes, hallelujah. 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 Since come on, kumbona. Hallelujah. Ninde wishimiye uyu munsi? Twese dushimye. Tukomeje gahunda tugiye gutanga amaturo nako ni bumwe byo gushima Imana mu maturo byo Imana yaduhaye. Proceeding with the program, we're going to give tithes and offerings. Niba ata mafaranga ufise turatanga online and Got no money, we're going to give online. nubwo utatanga online Even though you don't want to do amaguru that, yawe ubishoboye ariko just use your legs. uyakoresha nk'igitambo uri gutanga imbere y'Imana. Use it as a sacrifice in front of God. Amaboko Imana yaguhaye And uyakoresha. the arms that gave you, use them. Sibyo? Turi kumwe? So nongeye guha ikaze buri muntu wese waje. I welcome everybody who came again. Turabishimiye We're happy for you. kandi mbifurije na Pasika nziza. And I wish Mwese you all a happy Easter. tugiye gutamba umukunga, sibyo? We're going to dance to Mukunga. And umukunga sibyo se? N'igisirimba. So tugiye kubyina. Umuntu wumva nta mbaraga afite mu maguru cyangwa aba ari hano ushobora kumanuka hasi. If you feel like you can't do it, Kandi turahamagara abayumbe mwese muze hano and the Wayumbe, you're welcome. aho to uje. join us. Kandi ndi kubareba. Yes. Ndi kubareba mwese muze. Ntabwo twahamagara amazina ariko muri izi muze tubyine. Yes. Kugira ngo tutabangamira podium hano ushobora gutambira hano. You can dance from the lower part of the stage. Kandi niwumva mbese hano hakubangamiye ushobora kumanuka hasi ukabyina. Just go down if you feel uncomfortable. Reka dusengere amaturo kandi dusengere n'umuntu wese. Mwami Yesu tugushimiye uyu munsi, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe, tugushimiye ko wakoze ku musaraba wo kuduhuza twese. Turi hano tuguhaye imitima yacu n'ibitambo, turi kwitanga Mwami, tuguhaye ibyo waduhezanije kandi turasaba ngo Mwami udushishikare uhezagira abitanze bose ndetse n'abari hano bose ubahe umugisha. Tuguhaye ikaze wongere ube hano kandi Mwami Yesu umuriro wawe ube hano Mwami, turagushaka iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Bavuze ngo nabayumbe ariko mwese muri abayumbe nta kibazo, umuntu wese yemerewe kubyina. Ya matara yahariye ntacu nayo bayasubizeho kugira ngo turebane neza. Iyo tuba turirimba mukishima mugaseka muri byishimo byacu natwe tukaba ibyishimo byanyu. Siko rimwe yasubizeho. Haleluya. Tujye gutanga haleluya. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo twagukoreye. Wowe ntujuhemuka kandi ntuko
Yesu cyubahiro amatara ameze neza turi gufata abazimu sasa tuzamure hariya kugira ngo gahunda zigapfa zamura ibibana biganza n'abicaye bihabwa duhimana icubahiro mwice muhaguruka abasaza badashyikiye tuzamure Yesu cyubahiro papa kari uri umugabo w'Imana tuzamure yonyine byo kwishambya wenyine